Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. كتاب الوصية هي إيجاب بعد الموت ونضبت بأقل من الثلث عند غنى ورثته واستغنائهم بحصتهم كتركها بلا أحدهما. Бұл васият біреуге васият қалтырып кетіптір деген сөз бар емес біле. Малының 1/3-не жүрет бұл. Ошыл балаға үй алып беріп қойғыла деп өлсе, өлгөндөн кейін жанағы эмеси мал дүйнөсүнүн 1/3-нен ошого үй алып берилет. Бирок инда гина варасатихи мурасқорлору мындай алардын өзүнө өзү эптеп кетара турган байлыгы бар болуш керек. Же мурасқорлору биз разыбыз дегендей болуш керек. Биз ошо биздин немебизге алып бере бериңиз, биз разыбыз деди. Атам ушинтип айткан болсо деди. Ошентип айтып кетүү бул шариятта мустахаб, мандуб, мубах, мустахаб эмес, мубах бул. Ушинтип айтса болот. Ошондой эле катаркиха, кылып айтпай койсо деле болот. Bila ahadihima degeni жанагы мурасқорлор бай же ошол нерсе өзлөрүнүн үлүшүнөн кечкен болбосо дагы, яни бул мубах амал. Wasahhat lil hamli wa bihi. Боюнда бар бир балага ушул төрөлсө ушуга берип койгула дептир. Же wa bihi ошол неме дептир, төм боюнда бар богоз төрөсө ушуну баланчага берип койгула десе дагы болот дейт. Ин валадат ли акалла мин муддатихи мин вактиха. Ошол айткан учурдан баштап муддатул хамилдан аз учурда туулган болсо да, демек ошол анык ошону васият кылган болот. 6 айдан азында төрөсө. Вахия والاستثناء في وصيتها بأمة إلا حملها. Васият ошол жанагы эмеге дагы васиятты айтып атат. Васият вал истиснау фи васиятихи би аматин ва илля хамлаха. Бирөө ошондо васият кылган болсо, анын хамл, мисалы үчүн мына кулду баланчага бергиле деди. Бирок ичинде баласын алып калгыла деди. Васиятты дурус болот. Ошону истисна кылса дагы болот. Себеби хамил өзүнүн мисалы үчүн ошондо хамилди бергиле, боюндагы баласын бергиле, кулду алып калгыла десе дагы болот. Ва минал муслими лизимми ва би аксихи. Мусулман зиммиге васият калтырса дагы болот, зимми мусулманга васият калтырса дагы болот. Ва би сулуси лил ажнабiyye өзүнүн бала чакасынан башкага 1/3-ни берип койгула деди. Ла фи аксара минху. Андан көпкө болбойт. Ва ла ли варасатихи ва вaqatilihi мубашаратан. Мунун мурасқорлоруна дагы васият берилбейт. Ла васията лил варис. Анан аны өлтүргөн адамга дагы васият берилбейт. Түз өзү өлтүргөн болсо. Илля би ижазати варасатихи. Өлтүргөн адамга васият калтырып кетиптир. Ошого берип койгула деп. Ошого немелери мурасқорлору разы болсо болот дейт. Мына илля истиснаны үчөөсүн кылып атат да. Үстүндө эмне дедик? 3төн көптөн кыла албайт дедик. Мурасқоруна кыла албайт дедик. Өзүнүн катилине дагы васият кыла албайт дедик. Бирок мурасқорлор разы болсо болот экен. Яни бирөө мен өлгөндөн кийин ошол менин жанагы ушул имараны, ушул үйдү бергиле ошого дептир. Ал үй мураска бөлүнсө, мурастын жарым экен, 3төн көп экен. Атам айтты ушинтип ала берсин десе боло берет дейт. Хош. Вала мин сабийин вала мукатабин ва ин тарака вафаан. Жаш бала васият кылса аныкы жарабайт.
mukatab tag'in qilsa jaravayt. Va qayda ketdi? Va in taraka wafa'an janag'inday o'shol jete turgan narsani tashlagan bo'lsa dag'in. Va quddima ad-daynu alayha. Vasiyatdan qarz aldın turadi deydi. Bayağı adam vasiyat qildi, aның qarzı var. Qarzını birinci beret, anan vasiyat жүрgüzüledi. Ve quddima ad-daynu alayha dedik. Ve tuqbalul vasiyatu ba'da mavtihi. Vasiyat ölgönden keyin qabul alınadi. Ve batala qabuluha ve radduha fi hayatiha. Anan bunun emede tiriu kezinde bayağı musi var go. Musi vasiyat qilgan kishi tiriu kezinde vasiyat qılıptır. Anı tiriu kezinde vasiyat qilganda belki qabul algan adam tiriu kezinde qabul alıp qaytarıp salıptır. Anda bolboyt deydi, batıl boladi bu. Wa bihi qabul algandan keyin yamliku vasiyat qılıngan nersenin qojoyini olup sanaladi. İlla iza mata musihi thumma huwa bila qabulin fa huwa li warasatihi. Vasiyat qılıptır, belki qabul alelek vasiyat qılgan kişi musi ölüptür, musa lahu dagın ölüptür. Qabul qılbastan aldın. Andan oşonda ne olad? Belki vasiyat qılıngan musa bihi deytani. Al janağı musa lahtun vasiyat qılıngan adamdın murasqorlarına qaladi. Walahu musi an yarji'a anha bi qawlin sarihin. Açık aytıp men bol vasiyattan qaytdım. Taqsir bol bizge to'ra kelmey qaldı. Dep qaytib jibirse da bol sebebi bol tabarru'tan qaytsa boladi. Aw fi'lin açık söz menen aytat, je bir iş qıladi. İş qılganda uşunda iş qıladi, yaqta'u haqqal maliki anhu janağı özünün mülkünden çıkıp kete turganday qıladi. Kama marra jogor jakta ötkönдөй, misal üçün temir gasp qılgan adam temirdi emnege aylandırıp jibirdi, kılıçka aylandırıp jibirdi, jez urdap algan eken anı emege aylandırıp jibirdi, emnege idişke aylandırıp jibirdi, oşol siyaktуу. Je mal dünyasını aralashtirip jibirdi, janağı eme qılgan ile 5 tonna buğdaydı vasiyat qılgan ile özünün buğdayını aralashtirip jibirdi. Aw yazidu je qoşup jibirdi, ma yamna'u taslimahu. Aga bir narseni qoşup jibirdi, anı oşol bere albay qaldı. İlla bihi berçi bolsa oşol janağı qoşqon nersesi menen qoşa beriş kerek boladi. Kalattis sawiq bisamnin. Misалы talqanды vasiyat qılgan ile talqanga emnen aralashtirip jibirdi. May aralashtirip jibirdi. Talqanga may aralashkandım ne deydi? Ya. Zardalıda jalçıman deydi. Başka jakta ne deydi? Ova. Uşunday tasarrufin yuzilu mulkahu janağı vasiyat qılganды mülkünden ketirip jibirgen bir işti qıldı. Misal satıp jibirdi, je hiba qılıp jibirdi. La bi ghasli thawbin. Kiyimde vasiyat qılganla anı jууp koygon menen çıkıp ketpeydi. Anı beriş kerek bolup qaladi. Wala bi juhudiha. Men vasiyat qılgan emesmin inkar qılsa dagın bolboydu, beriş kerek boladi. Wa tabtulu hibatul maridi wa wasiyatuhu liman nakahaha ba'daha. Oğurup qalgan adam hiba qılıptır. Je vasiyat qılıptır. Anan bir ayalga vasiyat qılıptır dagın, vasiyat qılgandan keyin ayalga uylenip alıp özü. Vasiyat murasqoruna jürbeydi, al ayalı murasqor bolup qaldı. Murasqoruna jürbeydi deydi. Wa wasiyatihi wa hibatihi li ibnihi kafiran aw abdan in aslama aw utiqa ba'da zalik. Je vasiyat qılganga bolboyt, batıl bolup qalat kimge? Je hiba qılganga bolboyt, balasına. Kapır bolsun, je kul bolsun, musulman bolsa. Je azat bolup ketse, oşol janağı kul emesi ba'da zalika degeni iqrar qılgandan keyin, vasiyat qılgandan keyin bayağısı azat bolup ketdi. Anda da bolbay qaladi. Wa hibatu muq'adin. Muq'ad dep no denesini darılagan menen qıymıldabay qalgan adam deydi. Mafluj dep kimdi aytat? Denesinin jarım iştebey qalgan. Wa ashal degeni qolu iştebey qalgan. Qolu şal bolup qalgan. Wa maslul dep mınal
Сыл касал деген түшүнүк бар бизде. Түштүктө сыл касал эч нерсеге жарабайт. Бул мына өпкөсүндө жара болот дагы эч нерсе тирлик кыла албайт. Жата берет. Ошондой болсо мин кулли малихи, ошол ушулардын бардыгы васият кылса малынын бардыгынан кетет. Инталя муддатуху валам юхаф маутуху. Жанагы адамдын ушул оорусу узарып кетти. 1 жылдан, муддат дегенде 1 жыл. 1 жылдан ашып кетти. Ошол хибасы, васыяты 1 жылдан ашып кетти. Өлө турган түрү жок, коркунуч жок да. Ошондой болсо бул эменин кылган бул аракети соо кезиндегидей болуп, бардык малын хиба кылам десе, бул бардык малынан өтө берет дейт. Ва илля фамин сулсихи. Жок, бул баягындай эмиле ооруп баштаган же мурда болсо дагы мына өлөт деп калган болсо, анда васыя бул марадыл маут болот дагы, мында 3-төн 1-ден жүрөт. Ва ин иштамаал васая куддимал фарду. Эгер васияттар көбөйүп кетсе, ага буга деди, биринчи фарзы, яни эң күчтүүсү бул пенденин акысы кетет. Андан кийин Алланын акысы, кийин важип, кийин нафил кылып ошентип кете берет. Куддимал фарду фа ин тасават кувватан куддима ма каддама. Бардыгы бирдей даражада болсо шариаттын өкүмүндө, кайсысын биринчи айткан болсо ошол кетет. Ва ин ауса би хаджин ахаджа анху ракибан мин баладихи ин балага нафакатуху залика. Эгер хажга васият кылган болсо, анын васият кылгандын акчасы жетсе, ошол васият кылгандын шаарынан бирөө хаж кылып келет. Ва илля фа мин хайсу таблугу нафакатуху. Ал жерден жетпей калды, анда каерден жетсе ошол жерден кылынат. Яни бирөө ракип барып келиш керек. Мындай. Кыргызстанда жаткан киши мен өлчү болсом, менин ордумдан аж кылдырып койгула деп өлдү. Таштаган акчасы жеткен болсо, ошол Кыргызстандан барып келишке жеткен болсо, Кыргызстандан бирөөнү ошол самолет билетин төлөп, кадимкидей төлөп хаж кылдырат балдары. Жетпесе, акчасы азыраак экен. Мисалы, Кыргызстандан азыр канча миң болуп атат? $3,500 $3,500 дейли, жетпеди ал. Андай акчасы жок экен. Египеттен $2,000 барып келсе болот экен. Акчасы 2,000 жетсе, бул жерден жиберет дейт. Түшүнүктүбү? Хайсу таблугу нафакатуху. Фа ин мата хаджун фи тарикихи. Жолдо өлүп калса жанагы жөнөткөн киши. Ау ауса бил хаджи, же хажга васият кылган юхаджу анху мин баладихи. Хажга кетип аткан адам өлдү, же васият кылды бир хажга, ошонун каерден васият кылган болсо, ошол жерден хаж кылынат дейт. Хош. Ва фи васиятихи би сулс малихи ли Зайдин ва судсихи ли ахар валам юджизу би юсалласу. Мындай кылды. Васият кылды. Малынан Зайдка эме берип кой деди. Би сулс малихи, малдын 3-төн 1-ин Зайдка бер, 6-дан 1-ин Бакырга бер деди. Мураскорлор уруксат берген жок. Юсалласу, анда 3-кө бөлүнүп туруп, экөөсүнө Зайдка, бирөөсүн эмеге берилет. Кимге? Бакырга. Ва би сулсихи ва куллихи. Юсалласу ва би сулсихи дегени бул атыф болуп атат. Жанагындай Зайдка эмесин бер депти. 3-төн 1-ин бересиң деди, Бакырга бардыгын бересиң деди. Мында юнассафу 2-ге бөлүнүп турулу, 2-ге бөлүнүп берилет дейт. Бөлүнүп жанагын 3-төн 1-де. Ва кала юраббау, имамайн 4-кө бөлүнөт дейт. Эми мына жерде бир математика бар. Мына ибараны мындай эле окуп коебуз. Бул математика. Муну шархтардан кийин окуйбуз. Бул жанагы шариаттын математикасы кандай болуп бөлүнөт, ошол жөнүндө сүйлөйт. Вала юдрабул мусалаху би аксара мина сулус. Бөлүнгөндө, көбөйтүлгөндө сүлүстөн ашырып жибербейт Аби Ханифата илля фил мухаббат. Мухаббат деген түшүнүк бар. Сиаяда
Ва дарахимул мурсалада гана бөлөт дейт. Бул мындай bir matematika, муну буга көбөйтөсүң, муну буга көбөйтөсүң, ана мындан чыкканды буга бересиң деген бул математика. Бул мурас эмелеринде да келет. Ал жерден өтөбүз иншалла. Ва бимисли насиби ибнихи. Васият кылса, менин балам канча алса, ушунча бирөөгө бер десе, саххат болот. Ва би насибихи ла. Менин балам канча алса, ошону бирөөгө берип кой десе болбойт. Себеби бирөөдүн акысын бирөө эки жака өз каалагандай бура албайт каалаган жагына. Вал халату вал ибрату би халил акд. Фит тасарруфил мунажжази. Тез боло турган иштерде кайсыга көңүл бурабыз? Акд кылып аткан учурунда кылабыз. Фаин кана фи сиххати фамин кулли малихи. Ошондо, демек, жанагы васият акды жүрүп атат да, ошондо дени соо болсо бардык малынан кете берет. Ва илля фамин сулсихи. Оорукчан болсо анда 3/1 кетет. Вал мудафу ила маутихи. Мен өлгөндөн кийин десе дейт, мина сулс. Ал 3/1 кетет дейт. Ва ин кана фи сиххати, бул ооруп дени таза кезинде айткан болсо дагы. Ва марадун сахха минху, бир оору бар экен, айыгып кетти ал оюдан. Бул касихати, тирүү кезинде эме, айыгып кеткен кезиндеги васиятка окшош болот. Ва i'taqуhu. Жанагындай ооруп жаткан адам азат кылып жибериптир. Марадул маутта турганда неме кылып жибериптир, азат кылып жибериптир бир кулду. Ва мухабатуху. Же жанагы кулду өтө арзанга сатып жибериптир, же бир нерсени өтө арзанга сатып жибериптир, же бир нерсени өтө кымбатка сатып алыптыр. Ва хибатуху, кылган хибасы. Ва дамануху, анын бир нерсени кепилдикке алганы, даман кылганы, булардын бардыгы васия болот. I'taqуhu мубтада, васиятун хабар болот. Fasl. Jarуху, кошунан берип койгула десе, ман ласиqa даруху бихи. Кимдин үйү тийип турса, ошол кошуна болуп саналат. Васихруху. Кайын-журтка бергиле десе дейт. Кайын-журтка. Анда эмне болот? Куллу зи рахми махрамин мин арсихи. Аялына махрам болгондорго кетет. Жакын-жакынына карап бериле. Ва хатануху, күйөө балага десе дейт. Куллу заужин зати рахми махрам минху. Буга ким махрам болсо аялдардан, ошонун эмелери. Кызынын күйөөсү, эжесинин же карындашынын күйөөсү, аммасынын күйөөсү же халасынын күйөөсү болот. Ва ахлуху, үй бүлөмө десе, ирсуху, аялы болот. Аhl dese. Aluhu dese, alu beyti bolot. Ahl degende bul ayalı boldu. Anan alim degeni tuğanımdarım, jakındarım degen bolup kalat okşoyt da bul. Al menen ahl menen alden ayırması var. Kabilam degendey. Ahlu beyti bolot. Aqaribu bolot. Zu ansabihi bolot. Nasapta tuğandары. Çünkü jakın-jakınına qarap kete beret. Mahramahu fasaidan min zawi rahimihi. Xoş. Zu ansabihi dese. Mınal ahlu beytihi ve aqaribuhu boldu. Wa zu ansabihi dese. Menin janagınday tuğandarım dese, tektü, ansap degeni menin kandaş bir tuğandarım dese, anda kimler giret? Mahramahu fasaidan min zawi rahimihi. Oşonda bunun ol nemenin şarkı bul jakta jok eken. Bunun mahramdarım. Nege tasniye olup atat? Sizlerde bir nese var mı? Ya. Mınaki. Bu özün emekende ibara başkaçarak okşaydı. Vazu ansabihi dese maharimuhu fasaidan kende. Sizlerde mahramahu ken, tasniye menimken, usul tora mes düşüp kalganda maharimuhu fasaidan.
Onun mahramdары andan ары жогорулап кете берет деген сөз да. Maharimuhu fasaidan min zawi rahmihi, özünün tuğanlarından. Al aqrabu fal aqrabu dep jakın kete berет. Oşonda zu ansab degende. Gayral validayni wal walad. Ata ene menen bala kirбей калат. Себеби mahram degende ortogo bir nerse mандай neme degende. Zu ansab degende ortoda bir kişi menen nasab жүрүп аткан болуш керек экен да. Мисалы, атамдын bir туғаны. Атам аркылуу ага туган болуп атам. Энемдин bir туганы, энем аркылуу туган болуп атам деп. Ата эне менен бала андай эмес, алардын эмеси буга кирбей калат экен. Ошондо менин зу ансабыма берип койгула десе, атасы менен баласына тиешеси жок экен. Wa fi waladi Zaydin, Zaydдын баласына берип койгула десе, az-zakar wa unsa sawaun, erkek ayalına birдей эле кете берет экен. Wa fi warathatihi dese, muraskorlarına berip койгула Zaydдын dese, bayaqı vasiyatты كَذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ bölünet eкен. Zekarun ka-unsayayn kılıp. Oşonda ülüştü üçke bölüp durup, ekosunu erkek alıp, birösünü ayal alat da. Üçöv bolsa, eki kız bir ulu olsa, ekiге bölüp durup, jarımın balasına, jarımın kızlarına verilet. Ek kızına. Wa fi bani fulan dese, balança, bani fulan degen balançanın baldarına dese, oşonun kabilasına dese, al-untha minhum. Bularda erkekler, kızlar ayaldardı neme? Kızlar erkeklerdi erçip ketet degeni, birдей berilet degeni. Al-untha minhum. Ava. Ve batalat el-vasiyyetu li mevalihi. Menin mevalilerime verip koy dedi. Batıl bulat ul vasiyya. Mevali dep bul müşterek kalima. Bul fi men lahu mu'tiqun ve mu'taqun. Bul munu azat kılgandar barken al kişini, bul kişi azat kılgandar barken. Mevali degen söz müşterek kalima. Ekoleten ketet dağın. Kimisine ketkenin bilinmeye kaltırıp bul vasiyet batıl bulat. Ve sahhat bi khidmeti abdihi. Kulumdu kulumdu bir nemege vasiyat kılsa, kızmat kılıp beret dese bolat. Ve sukna darihi, uyumda jaşap turasın de vasiyat kılsa bolat. Muddaten muayyeneten bir ölçemge de bolat. Ve abadan tübölükke de bolat. Ve bi gallatihima, bulardın icaraga berip, bulardın tüşken icarasını sağa verem dese, bunda da bolat. Fa in kharajatir raqabatu min thulusi sullimat ilayhi ve illa qusimatid dar ve tahaya'ul abda. Anan bayaqı kul var go. 3'ten 1'den çıksa bayaqı kişiye tapşırılıp verilet. Vasiyat Musa lahuga. Ve illa anday bol bolsa qusimatid dar. Anda bölünet. Mananda fa in kharajatir raqabatu degende kuldu dağın, üydü dağın aytıp atat. Bölgönde 3'ten 1'den ise berilet. Anan minasulusi sullimat ilayhi, Musa lahuga berilet dedik. Sebebi sulusta anı menen hiç kim talaşpaydı, boldu. Zahma yok bu жерде, oşağa tapşırılıp berilet. Ve illa andan çıkpay kalsa qusimatid dar, janagını 3'ke bölüp durup anan ve tahaya'u lil abdi. Oşonda qismatu muhayya degen var. Oşonda bayağı kızmatты nemeni 3'ke bolbay kaldı da. Oşonda ne kılat? Janagıl kul 2 gün muraskorlarga 1 gün jana Musa lahuga kızmat kılat da. Ve bi mevtihi fi hayati musihi tabtulu. Musa lahu ölüp kaltır. Musi tiri eken bul batıl bolat. Ve ba'da mevtihi emi Musa lahu Musi ölgönden kinan ölgön bolsa deydi. Anda yaudu ilal varasa. Janagı muraska kaltırgan Musa bihi, bu neme vasiyat kılıp kaltırgan al. Musa lahunun kimisine muraskorlarına kalat. Ve bi thamarati bustanihi. Vasiyatka baktın mömöcemişin kaltırsa olat. In mata ve fihi thamaratun lahu hadihi fakat. Ölüp kalsa baktak nemesi kalgan bolsa janagı ve bi thamarati bustanihi in mata. Janagı
baqtın mömöjemişin vasiyat kıldile. Anan oşonda Musi ölüp kalsa, wa fihi thamaratun, al baqtı mömöjemişi turgan bolsa, lahu hazihi faqat. Oşol jana mömöjemişler, oşolar gana mömöjemişler gana tiyешeli bolat. Anın içindeki ösüp çıkan çöbü, otunu aga berilbeydi. Wa in damma abadan, tübölükke uşul saga, sen uşul baqtı tübölükke qarab je dese, anda falahu hazihi ve ma yahdusu fihi. Anın janagı mömönü de alat, içindeki çövünü de orup alat, otununu da alat. Kama fi gallati bustanihi, janagı icarasını sen alıp dur dese, icarasını da alat, çövünü de orup alat eken da. Kızıga? Hoş. Wa bi sufi ganamihi, koydu deptir. Cünün kırk olasın deptir. Ve valadiha, koydun balasını alasın deptir. Ve labaniha, sütün alasın dese, lahu ma fi vakti mautihi damma abadan avla. Oşol ölgönde koyda jana cün bar bolsa, balası bar bolgon bolsa, sütü var bolgon bolsa oşonu aladı. Ve turathu bi'atun ve kanisatun ju'ilata fi sihha. Bir zimmi densoluğu taza kezinde özünün cerin eme kılıptır. Kanisa kılıptır da. Anan ölüptür. Oşol muraska kalıveret deydi. Bala çakasına muraska kalıveret. Vel vasiyyetu bi ja'li ihdahuma yasihu. Zimmi birösünü eme kılsa, vasiyat kılam dese, bicali ihdahuma, menin cerime menden kiyin kanisa salgılan degen bolsa, aldağın jarayt deydi. Fasıl. وَمَنْ أَوْسَ إِلَى زَيْدٍ فَقَبِلَ عِنْدَهُ فَاِنْ رَدَّ عِنْدَهُ رُدَّ وَإِلَّا لَا. Biröv Zaydqa vasiyat kıldı, vasiyatты kavul aldı şirile. Kaytarsa, oşonun janında kaytarsa kaytat, bolbosa kaytpayt deydi. Janagı Zaydqa berdi dagın ele, kayra oylonуп kaytarıp kaldı da. Oşon da kaytsa kaytat. Zayd ketip kalgandan keyin kayttım deye albaydı. Fain sakata famata musihi berdi. Muna roddanın faili neme boluş kerek? Zayd boluş kerek. Fain rodda Zayd ken. Zayd oşondo janagı Musinin közünçe kaytarsa rudda. Bul kaytarıldı. Ve illa kaytarılbasa deydi. Ve illa la anda kaytarılbaydı deydi. Andan keyin janagı vasiyat kılda turup ketip kaldı. Turup ketip kalgandan keyin berki men kayttım onun vasiyatın kabul albayım dese, aga menen kaytıp kalbaydı. Eğer un çıkpay kalsa, musisi ölse, falahu radduhul isa ve didduhu. Janagı vasiyatты kaytarıp salsa da bolat, anın teskerisi kabul kılsa da bolat. Ve lazima bi bay'i şey'in min at-tarikati ve in jahila bihi. Emi oşonda janagı kalgan tarika kaldı da, oşondan birösünü alıp çıkıp sattı. Oşonda ne olup kalat? Bul vasiyya lazım bolup kalat. Vasiyatты kabul algan eken deybiz. Ve in jahila bihi, munday bolsa kabul bolup kalışın bilbese dagın satıp jibерсе, oşol vasiyat kılıngan bolat. Fa in radda ba'da mautihi thumma qabila sahha. Ölüp kalgandan keyin rad kılıptır. Oylanyp turup karasa jakşı nerse kaltırgan. Kayra kabul alsa jaray beret deydi. İlla iza nafaza qadin raddahu. Bir gana qazı buğa vasiyat kılıngan ile vasiyatın bul kabul almadı dep fatwasını çıkarıp möhürün basıp koysa kayta albaydı deydi. Xoş. Ve ila abdin, biröv kulga vasiyat kılıptır. Av kafirin kapırga, av fasiqin baddalahul qadi bi gayrihi. Qazı bul vasiyatları başkaga özgörtөt. Sebebi bul vasiyatlar batıl. Ve men avsa ila abdihi, özünün kuluna kaldırıptır. Vasiyat kılıptır. Sahha in kana varasatuhu sigaran. Eğer anın muraskarları jaştar bolsa, jaş bala bolsa, bolat deydi. Ve illa bol bolsa la, sebebi kabir özünün nasibin satqanga ruhsat bermeydi. Xoş. Ve men ila acizin anil qiyami biha damma ilayhi gayrahu.
Бирөө эч нерсе кыла албайган бирөөдү дейт. Ошого васият кылган болсо дейт. Казы ага башка бирөөнү кошуп берет дейт. Жанагы нерсени атка пайдаланыш керек да. Ваяпка аминун яқдиру. Эми бирөөдү амин дегени бул васый. Бирөөнү сен мен иштеримди кыласың, балдарымды карап турасың деген болсо дейт. Ошого эле эме жетсе, күчү жетсе, ошол иште тура берет дейт. Ва иля итhnайни, экөөнү калтырыптыр бир ишти кылганга. Ла янфариду ахадухума илля, экөө бөлүнүп кетпейт. Сен экөөң дайыма менин үй бүлөмдүн соодасын жүргүзүп тургула деп васият кылыптыр. Алар экөө бирөөсү жалгыз кетип калбайт. Бир гана баякы өлсө, ошого кепин алганы, ошол кепинди даярдаганы, вал хусумат фи хаккихи, бул адамдын бир жерде сот бар экен, ошого талаш васий да булар. Ошолордо бар талашып келгенге кете берет дейт. Ва када идайнихи ва талабихи, карзыны төлөп койгонго, карзын сурап келгенге бири кете берет дейт. Себеби ал бирөөдө ал жерде хукук бар, хукукта мынтип күтүп отура албайт дейт. Ва шираи хажат ат-тифл, жаш баласына да кете берет. Вал иттихабу лаху, жаш баласына бирөө хадия берген болсо, хиба аны кабыл алганга кете берет. Ва атaqi абдин уйина, муну кулду азат кыласыңар деген болсо, ошону бирөөсү барып да азат кыла берет дейт. Ва радди вадиатин, бир аманат бар экен, аны тапшырганга кете берет. Ва танфизи васиятин муайянатайни, радди вадиатин ва танфизи васиятин муайянатайни. Вадиат дагы васиятты дагы бир нерсе васият кылам, ошону жүргүзгүлө, ошону ишке аткаргыла десе, муну да кыла берет, дайыны чыккан болсо. Ва жам'i амвалин даи'a, чачылып жок болуп кетип аткан, өлөйүн деп калган, байлыгында жоголуп кетейин деген байлыгын топтоп келгенге да бири кете берет. Ва бай'i ма юхафу талафуху, жанагындай туруп турса, экинчисини күтүп турса, бияктагы жанагы мунун байлыгы, мусинин байлыгы жок болуп кете турган болчу болсо, аны да бирөөсү сатып жиберет. Ва васийил васийи васийун фи малихи ва мали мусихи. Эми мен Хидаятуллага дайындап кеттим эле. Хидаятулла Абу Хурайраны васий кылды. Бул васий боло берет дейт. Васий боло берет. Фи малихи ва мали мусихи. Мунун малына дагын, менин малыма дагын васий боло берет дейт. Ва ла яби'у васийун ва ла яштари. Бул васий сатпайт, сатып албайт, илля бима ятагабанун нас. Адамдардын арасында кандай болсо, ошондой гана сатып ала алат дейт. Ва ядфау малаху мударабатан ва шарикатан ва бидаатан. Бирөөгө малын неге бере берет? Мударабага бере берет, шарикага бере берет. Бидааны эмне дедик эле? Аманат деп коюпту да, вадиатан ва ариятан. Бидаат деген китабул байда бир нерсе бар эле. Мейли, карайбыз кийин. Карап койгула. Ва яхталу алал амлаи ла алал а'сар. Анан бул хавала кылат го. Муну буга бул мынча экен десе, муну сен мунундан алып ал десе, ошол наркы мухтал алейхи, бай болсо ошого хавала кыла алат. Кедей болсо кыла албайт. Ва ла юқриду, карзга бербейт. Ва яби'у алал кабирил гайби илля ал aqara. Жанагы васий калганда, анан балдары бар, анын мураскорлору, жанагы мусинин. Анын чоң балдары бар, ошонун байлыгында сата берет, буюм тайымын сата берет, бир гана кыймылсыз мүлкүн сата албайт. Анын ыраазычылыгысыз эле. Вала яттажиру фи малихи, анан васий жанагы жаш баланын немеси калган болсо, мал дүйнөсү калган болсо, аны соодага колдонбойт дейт. Аллаху алам, аны менен соода кылбайт деген сөз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-ллази хадана лил-иман вал-ислам ва жа'алана мин уммати Мухаммадин алейхи салату вассалам. Жаратканга шүгүрлөр болсун. Биз Мухтасарул Викоянын эң акыркы китеби, фикhtеги эң акыркы эскерилүүчү баб Китабул Хунсага келдик. Китабул Хунса бул Алла Таала фаалун лима яша, кылган зат экен. Ушундай бир жаратылышта бир сейрек кезделүүчү бир адамзатта бир жаратылыш пайда болот экен. Бул Хунса дегени эркектик да, аялдык да, жыныстык мүчөсү бар бир адам. Ошол кандай болот? Ошону шариятта өкүмү кандай, эмне деп билебиз аны?
Oşol jönünde Kitabul Hunsa dep başladı. Huwa zu farcin ve zakar. Oşondoy törölgön. Erkeklik tagın ayaldın da müçesi var. Fa in bala min zakarihi fa zakarun. Erkeklik müçesinden siygen bolsa anda emne deybiz? Erkek deybiz. Ve in bala min farcihi fa unsa. Ayaldıkından bolsa, ayaldık müçeden bolsa da ayal deybiz. Ve in bala minhuma hukima bil asbaq. Eko'nun teң çığa verçi bolsa, kimisi birinci çıgat, oşoğa qarab hüküm berебиz. Erkeklik müçeden çıksa erkek, bolmasa ayal. Ve in istavaya teң iki jaktan birden çıksa, anda fa mushkilun. Bunu hunsa mushkil deydi. Mushkil. Je ayalga toluq koşulup ketpeydi, je erkekке toluq koşulup ketpeydi. Ve la tu'tabarul kasratu. Kimisinden köp çıgat oşonsuna qaraybiz debeybiz. Oşa kişinin tamçı çıksa dele boldu. Bir eko'dan birde çıksa boldu, mushkil bolot. Fa in balaga ve lem yazhar alamatu ahadihima. Balagatka jetse, alamat bilinbese, anda erkek ayaldıkı. Anda munda mushkil bolot. Fa in qama fi saffihinna aada. Eğer ayaldardın katarında turup algan bolsa namazda, namazın kaytarat. Ve fi saffihim, eğer erkeklerin sağına turup alsa, yu'idu men bi cenbeyhi, iki tarafındağı, ve men khalfahu bi hizaihi, anan artındağı tüs turgan adam. Nol iki canı menen artındağı adam namazın kaytarat. Şey ayal menen turganda kaytarat da bular. İhtimal oşondoy. Ve salla bi qina'in. Namaz okuganda janagınday ayaldarçalık oranıp çaptanıp olması, yaşın olmasa da mınday bir başın bir joluk menen oranıp alıp okuydu. Ve la yelbesu hariran au hulyan. Janagınday jibek kiybeydi. Erkek boluş ihtimal da. Jibek kiybeydi. Muşkil bolot payba. Ve la hulyan. Ayaldarga okşap jana tağınıp da albaydı. Ve la yakshifu inde raculin ve imraatin. Ayaldın je erkektin aslında çeçini albaydı. Kindikten asıcağın. Ve la yahlu bihi gayru mahramin. Bir bölmede mahramından başka adam menen kalbaydı. Erkek bolsa da, urgaçı olsa da ar nesen kılıp жүрсүң, muşkil bolup atpayбы. Ne deydi? Ve la yahlu bihi gayru mahramin raculin aw imraatin. Ayal bolsun, erkek bolsun, mahramsız uyda kalbaydı boş yerde. Ve la yusafiru bila mahramin. Mahramsız saparga ketpeydi. Ve kuriha lirraculi vel mar'ati khatnuhu. Emi sünnetke oturguzuş kelgende erkekke dagın, ayalga dagın makruh. Janagı sünnetke oturguzuş üçün. Ve yushtara amatun fetahtinuhu. Anda bir kul ayaldı satıp alınat. Alana emek kılat. Sünnetke oturguzat. In meleke malen. Janagı hunsada akçası bar bolgan bolsa oşonun malından beriledi. Ve illa femin beytil mal. Anday bol bolsa baytul maldan alınat dagın thumma tuba'u. Anan janagı kul ayaldı satıp durup فَاِنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ Nemeni satıp durup baytul malga kayra berilet janagı akçasını. Satıp alındı da baytul malın akçasını satıp alıp bayağı muşkil hunsanı hatına kıldırıp anan sünnetke oturguzgandan keyin satıp kayra akçasını baytul malga mamleketlik kaznaga kayra töreydi. فَاِنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ حَالِهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَيُيَمَّمُ. Ali avalı bilinelik aldın öldü. Erkek urga çekendigi bilinbey ölse usul kılınbaydı. Kim usul kılatılı yana? Tayammumle kılınıp koyuladı. Ve la yahduru murahiqan gusle meyyitin. Bulanan janagınday murahik uçurunda boyga jetişten biraz aldın öyle. Mayitli juganga katışpaydı bul. وَنُدِبَ تَسْجِيَةُ قَبْرِهِ. Ölse, ölüp emek kılsa, kömülse mustahap. Nemesin? Nelep koydular? Kabrın cevap durup ayaldarca anan kömület. وَيُوضَعُ الرَّجُلُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ ثُمَّ هُوَ ثُمَّ الْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّ عَلَيْهِمْ. Eğer çoğu namaz okuş gerek bolup kalsa, imamdın, erkek imamdın canına koyulat, andan kiyin hunsa koyulat, andan kiyin anan ayal koyulup anan namaz okulat.
فَإِنْ تَرَكَهُ أَبُوهُ وَابْنًا فَلَهُ سَحْمٌ وَلِلْإِبْنِ سَحْمَانِ. Atası ölse, bul anan eme kaldı. Dağın bir tuğan bala kaldı. Buğa ayaldarça muras beriledi. Bayakı emeni janağı ne dep koyetile? Kalgan malды 3'e bölünüp turup, bir bölügün buğa, 2 bölügün narkı uğulga beriledi, anık uğulga. Ve inde Şabi rahimahullah lehu nisfun nasibeyni. İmam Şabi yok. 2'ye bölüp turuyla jarımın buğa beriledi deyken. Ve huve thalathatun min sab'atin inde Abi Yusuf'a kanday bolat dese bu 7'ye bölüp turup 3'e buğa deyken. Ve hamsatun min 12 inde Muhammed. İmam Muhammed bölüştü 15'e bölüp turup 12'ye bölüp turup 5'e buğa beriledi deyken. Mesailu şatta. Mesailu mutafarrika degen söz. Kitabatul akhras. Söyley albagan kişi jassa. Ve imauhu işara kılsa bima yu'rafu bihi nikahuhu. Nikah qiyğanda düşündüre turganday qılıp işara kıldır. Aw talaquhu. Talaqты düşündüre turganday kıldır. Ve bay'uhu. Satqandı. Ve şirauhu. Satıp algandı. Ve vasiyatuhu. Vasiyat kılgandı. Ve qavaduhu. Janagınday kamçı urula turgandı vasiyat kılsa kel bayan açık söylegen kişidey bolat biroq wala yuhaddu janagınday had urulbayt buğa. Sebebi idra'ul hadda bi şubhatta. Had bul wala yuhaddu degeni bul munun arkasından da biröge kamçı urulbayt. Sebebi munda kümen bar. Başka birö buğa kazif kılsa narkıga da qavat urulbay. Sebebi bul iqrar kılış ihtimali var bunda. Sen zina kıldın dese iqrar kılıp boğan ihtimali var. وقالوا في معتقل اللسان إن امتد ذلك وعلم إشارته فكذا. Tili baylanıp kalgan. Süylep jürüle tili baylanıp kaldı. Al in imtadda zalika. Bir yıl oşentip tili baylanıp jürgen bolsa deyit. Ve ulima işaratuhu işarası bilinse fekaza anda ahrasın katarına koşulat deyit. Ve fi ganamin mazbuhatin fiha meytatun hiye aqallu taharra ve akalla fil ihtiyar. Ve akalla fil ihtiyar. Toltra koylar jatat. Kebirösü aram ölgön, kebirösü soyulgan. Biroq bardığınla kesilip turat da. Anan oşonda deyit. Az jağı mınal vahiye akal. Eğer aram ölgönü azırak bolsa, bul adamdın emesi avalı ihtiyar avalda olsa taharra kılıp turup mol jolda buna ayak bayana qarap turup koyçular bunu kövrek bilет. Bunu olsa adalı kendi alıp barıp jey beredi. Qaysyda fil ihtiyar. Eğer janağı özünün avalı hiç qanday hiç nersege majbur bolmagan uchun bolsa, majbur bolsan da mayitni dile jey beredi. Düşündünüz? Allahu a'lamu bis-savab. Elhamdülillahi'llezî bi ni'metihi tatimmus-salihat ve afdalus-salati ve ekmelut-tahiyyati ala seyyidil mevcudat ve senedil meşhudat ve ala alihi ve sahbihi ve azvacihi't-tahirat ve ala'l ulemâ'i ve's-sulahâ'il kâmilîn ve sâiril mu'minîn ve'l mu'minat el-ahyâ'u minhum ve'l amwat. Allahümme allimna bima yenfa'na. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا دعاء إلا استجبت ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Құдай Таала ушул китепти жакшы түшүнгөнгө, жакшы амал кылганга жана башка бирөөлөргө жеткиргенге Құдай Таала өзү насип кылган болсун. Жараткан Алла Таала мындай китептердин далайын бүтүргөндө Алла Таала өзү насип кылган болсун. Құдай Таала бардыгыбыздан кабыл кылган болсун. Ва саллаллаху ва саллама аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин би рахматика ya Erhamer Rahimin. Bu kitap janagınday Muhtasarul Viqaya deb özü mu'tamad kitaplardan Viqaya kitabı mu'tamad. Anan uşul kitap anın muhtasar kılıp alıngan. Bu biz jakta mutadavil bolup bizdin emebizge bizdin çölkömde okulgan kitap.
Бұл кітепте Ахун Дамладан, Абсатар Дамладан, Баштарауын Шамсудин Дамладан, дағын Мойноқ деген жерден Қырғызстанға көчіп келген жерге талдан Молда Нусратулла Дамладан, жаш молдалардан Абдықалық Қарыдан, Египеттегі ұстаздардан ким Шейх Ахмад Шариф ұстаздан бардығынан риваят қылдым. Ошол кишилерден окуганмын. Ошолордун мага берген ижазасына таянып, силерге дагы ушул китептен ижаза амма бердим. Кудай таалам бардыгыбыздан кабыл кылсын, силер кабыл кылгыла. Эми чыныгы дуаны Кудайым буйруса азыр Ахун Дамла берет шам намазынан кийин. Hakiki dua, mına ошол kişinin duası болады. Себеби ал киши, али менин устаздарым Кудайым буйруса тирүү, ал баягы дуанын төрөсүн ошолор берет. Биз эми мына китепте бүткөндө бир дуа кылып койдук. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.